Pozdrav svima ljudi, ovdje su Ares, dobrodošli na ovaj klip i ljudi, danas igramo Outlast. Eto, odlučio sam ipak još jednu horror igricu da počnem. Alien Isolation više neću snimat zato što treba jedno 5 epizoda da bi mi uopšte u onom story modu sreli onog Aliena. Ja nemam živac, toliko snimam, smorit ćemo se i mi, vi, i ja i vi. Tako da sam odlučio da počnem sa Outlastom. Pa ništa. Da, prvo se izvinim svima kojima sam izgrešio imena u prošlom klipu. Eto, izvinite, tako da ništa, ja ću da počnem. Idemo, new game, ovdje sam nešto sam probavao da namjestim. Outlast contains intense violence, gore graphics, sexual content and strong language. Please enjoy. Kako da uživam u tome. Your miles of Russia, investigate the reporter, whose ambition is about to end. Always willing and risk digging into stories, no other journalist would investigate you. Dobro, nije bitno. Mi smo kao neki, kako se to zove, istraživač tih sjebanih mjesta, tako da ništa, da krenemo. Evo nas u kamiončetu. Brate, pogledaj ti zamak, jebote. Već odavde sam se naježio. Oho, ne radi radio. Pam. Evo nas. Stigli smo. Dobro. Se parkiramo. Ovaj miš mi je otišao. Dođemo. Okej. Aha, da uzem ovo. Dobro. Nemam živaca, ovo da čitam, ako neko hoće nek stopira video da čita. Neću inače u celom serijalu ovo čitati zato što smaram, jednostavno znam da je ovo sve ukleto i tako to, tako da... Opa, vid kamere. Isti Canon 600D. Dobro. Ovo inače ne radim ja, tako da... Čisto da znate. Ovo je još sve u igrici. I evo nas. U Outlastu. Oh fuck. Objectives are updated in your reporter's notebook. Tab. Investigate mount massive guns Ilundora. And picked up documents na je. Dobro. Dobro. Ok, malo je možda samo loš frame rate. Ali jebi ga, to open door quickly press left mouse button. Ne, nisam stigao. Ček. Ne, fuck. Samo da se snađem ja. Ok. To raise your camcorder, press, ok. Ju jebem ti. Aha, nešto sam snimio, ok. Sad kao to zapisujem. Jebi ga, morat ćemo s motion blurom da igramo. Notes to run, hold left shift, dobro. Pa ljudi, ulazimo u Outlast, taj zamak, to je taj Mount Massive Silinum, kako hoćete. Šta je sad? Aha, a što je zaključeno? Jebi ga, di ću sad? Ne znam gdje da idem. Ja sad lepo ne znam gdje da idem. Okej, aha, dobro, znači, kad ovo, i šta beše F? Au jebem ti. Koja je ovo boleština od igrice, to nije realno. Press and hold. Dobro. Ok, press left mouse button. Aha. A što bi zatvarao?
Dobro. Jao, samo da ne bude onih jumpscare-ova, to najviše mrzim. Vamo nema ništa. Čekaj, ovo mi ne treba sad. Trošim bateriju. To squeeze through, move through the gap, dobro. Ju, već je strašno. Ljudi, ako meni ovo bude prestrašno, ja ću zvati nekog druga da snijem s njim. Press and hold left mouse button to open. Aha, okej. Dobro, to mi treba sigurno. Dakle, dobro. Joj. Ko je pomerio vrata? Uš. Kula. Ja ću ovo da zatvorim. Šta, to reach jump with space bar? Pa evo ga. Aha. Okej. Joj, jebem ti majku. Jao, mršu mamu ti jebem. A sam se ja usro. Ko je ovo dole? Library, ajmo tamo. Jao, jebem ti majku. Sam malo da dođem sebi. Ju, jebem ti. Ovaj će da me udari ili će da mi skoči zavrat. Jao, fuj, koja boleština. Evo ga Jaran. Tu pičku materinu, šta ti je? Si lud? From security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Ja, fuj. Znaš ti koliko to boli? Eno ga. Ja se usro živ. Ja, dobro, molio sam se da budu zaključana vrata. Okej. Ajmo dalje. Idi u materinu. Brš! Gledam stalno u kameru da im da li se snime. Idi bre, dođava. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling.
Ok ljudi, ja ću vama da završim epizodu, ovo je bilo prebolesno, ali predobro, jebika. Baš mi je onako bilo super, mislim jako mi je bilo da super, da se plašim. Ali dobra je igrica, šta ja znam, bolesna je kao što vidite. Jel ovo? Ne brate, nije. Ne, nije. Tako da, ništa ljudi, ja ću vam završiti epizodu, meni je bilo predobro, mislim bit će dobar serijal sigurno, usro sam se, ali brate, do jaja igrica. Tako da, eto ljudi, to bi bilo to, nadam se da ste uživali, ako jeste obavezno, ali obavezno ostavite like, share i subscribe na ovoj prvoj epizodi, ako ne, jebi ga i vidimo se, pozdrav!